Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka bedai bat ke jingja, syak Thombor kinong snong, Jong ke snong wali Langpih. Haka jingkran bat kinong patai kubur, haka kat kendai terik mata benai rempang araja kat kendai. Nakaleng ba HS la ulong, badai ban pencipta miki officer Jong ketnat Pulit Jong ke Assam. Bat ke Sorkar Assam, kadairu ban ai ki Kyrteng Jong boro ki officer, bat ki Pulit Langrun, ki badan keti hakani ke jing Thombor, ye ki brio ki baloi-loi. Kini ke jing ja bejah po Langpih semua itu ki polis Assam ki balale adu betul ban syok ban bom ki brio ki khantam ki dei ki brio ki balik train naga benta kan don ke jeseng ki rap kit ki post gitu ki event system dari ki Pulit ki ban syok gitu. Bom kalau don ke understanding ya ke development kamu warna Assam warna Meghalaya di bersyak boleh ki Pulit Assam kile sementara ke Sorkar Meghalaya jadi bendiman ya ke Sorkar Assam men ke ai Kyrteng itu baru ki officer ki bala pensitom ya kitu ki brio ki ba lek ban ya ram ya kitu ki bendai kitu ki post elektrik kemudian kalau long ganjing le bam dei ki kemudian ki ban pensitom ya kitu ki officer police officer ki constable kat ki badan tu ada jingja dia ke Langpih. Ada saksi sin ki polis kemudian tani kan wanra ya jing macam. Nak kata kadau soba kani ke jing ya snok ti jongi bat ka Assam ka long ai bore ka Assam man kala kini ki jaka jongi tenai keren shu. Ki thau ya ke airport ki thau ya kanu ko development ti kemudian umam nang ni nangi. Kuma ka jam po jirang ti. La shu ai patta kul mari ki pajba na ti yo si hajar dari deki keluar tengah yo nong ka Assam. Kemudian polisi AAM nak kalian juga state government. Mau bagi na Meghalaya ke Assam usulong ka nyut ka baklan bendor AAM. Kemudian dan kam hang dia po rani hajirang ko office juga district council ber ko office juga state Meghalaya la i kum i sem. Mentaki di ban yang hang mencuang itu mentajan bom itu syu. Harani ke dan ke office juga district council forest juga state government ke dan ke school juga balang Presbyterian nanti ben iyo kadang state government jadi bending ban sina ke building ki ba syai ki ba he tu khanang ba rengkat ba district council ban kena ya ko juga hapo Harani juga jirang benda ko tastan kan nola kat nanti mau nang madang nong syong do ubrio na Assam ki jaka jenis tu CM jirang ila ong yu mangini di ben khot ya ke dorbar hima bah ke hima jirangkan rai la kadang sya ne em banti ya kitu ki mau ban shilong benemi ya kinong Assam di maki ki bru jongi nang ki bomben air em de ki wan ra de ki missionary ki wan ra de ki JCB ki bah banti itu mau ki kalau long ka hani ibu kalau lai lan adu kata-kata na kalian state government kamdan policy ha bi de bakini ki interstate boundary